Kala whalahia tu hani do tolo do wala tala tu tupu ke la tai mui a whiawhi nei. Whakamua kua hoko mai ki he motu taha ofisa ngahua mai he matakau whahe malolo sinu he lalolangi koe World Health Organization. Ke langomatai e whahe malolo sinu he motu ke whakaako mo e langomatai ki tau puhala whiutaanga mena i loa ke tau puipuyanga ke la tai me ngangau pikisia ni whahingoa e koe coronavirus COVID hongflu mahiva. Koe maame hea honei ne whakahoko ai e taha whakaakoanga ki he whahe malolo sino, mo ia ko Min Tanuvasa Lene mai he ofisa he whahe malolo sino he lalolangi ko World Health Organization ki he motunā ko Fisi. Mai ki whoki a BCN News ke whakatutala ai mo e takitaki he whahinga hua puipui ngangao ko Griselda Mokoia. Ko tau se whaurua whakakoanga e lata mo e tō tangatanga hua e whainga hua malolo sino mo atu ki alotulu ni nakailewe ki atu ki tō tangatanga ngau. Ka koe whauru tō mena ni walata i amotulu ke iloa he mga aho nei, ke puipuia ke amotulu he mga aho ka whaidanga te motu ka moa he ngangau coronavirus. Si tungana ia hahai ai taha e pulotu mai he World Health Organization ni hoko mai ke hawhalaili, ne ko ngahua o loa e tō tangatanga hua ke whahitapu nei, si koe nānu whakamahino ni ia ke he tau whakakoanga ke lata mo i tō tangatanga hua. Se koe whai mga aho fuki tapu nei ka tausi tō whakakoanga e lata mo i tō eke kafo, pia fuki ni mo i tō matakainanga nosi, mo i watu fuki ke whalo tō whakakoanga ke lata mo lotolu ni ngahua ke he malewa kalele, ko tō Border Control Agencies ia, se koe aho a pungipungi ko manaki ke watu fuki ke he tau aonga ni ua, ke tausi whalo a whakaroanga a whakaako fuki ke lata mo i tō whai aonga, pia fuki ni mo i tau whānau. So ke whakamaloloanga ni he mga honei he whainga hua ke whakaohoho e tō tangata halotolu po ke hātaki ke iloa mai māma e puhala ko atonu mai hako ke holoholo ke halotolu a tō lima. Haka tō kakano, ona mga honei muka lohi ngangau ke uta whano e tō ki he tō lima tō ka eke ko ai holoholo whakamitaki pia fuki he mga aho ka koho po ke sihe e tangata kua ngangau. Pia whauru tūtulu tō manekianga, porque toko ua fuki e ofisanga hua ka hahoko mai porque tu pulotu, ka hahoko mai he ahonai, mai he Ministry of Health of New Zealand, ke langomatai fuki ke he tō whakakoanga ia. Mai a manaki fuki ke whai anoanga ke he whakaranga hua he whahenga hua malolo sino wai pandemic plan ia. Ke ki sia tonu ko hoi ne kwa lata ke langomatai, e whauru tonga hua e whahenga hua, ka eke ka hoko mai e tonga ngau piki sia ke he hatutula motu tasani. Ke he ono whahita po moli ki tua, whitāni e whainga hua he mātuta ki atu ke he matakau whainga hua malolo sino he lalolangi, the World Health Organization, mai tuku atu ha tutolu ka ore, ke whauru alanga mataianga ke tō koloa ni e whainga ha whakaperitania koe tō PPEs ka, koe tō koloa ke whaonga ke puipuia ki mai he tonga ngau pikisia. So koe tō whilema, koe tō pāihu, pia fuki ni mo tō tāpuru, po ke tō counts, ni ko mai ke he tō tangata he whainga hua ki tui, he mga ho ka whai ngangau e kisiko anōne, he mga ho nei, he osi mai e whakaroanga mai maanga halowhitonga ki he whiawhi i ne po, whai manatu whakakise fuki ni alo tōru ka kai kua, ka eke ko whai tangata he mga whaua ko ngangau. Si o whai anoanga tua he mga honei, ke whai tau se anga po ke whakakoanga ke lata me tō mga whaua, ke puhalo fuki ke whakaonga tō koloa ni. So whita e wharu koloa he hoko mai he mga honei ke motu, mo e amanaki ke whai koloa fuki ke hoko mai ke hahonei, mo e pia fuki ni mai awhalaili. Koe ole atu ni he mga honei, ke he tō tangata tō tōre motu, ke ka eke ko hohoko atu e tō ofisanga hua e whainga hua malolo sino, ke he tō maangata ki taha, ke tau se halo tōra tō whakaoloanga whakaako, po ke whakaoloulahi he māmaanga he tō tangata hangau ia ke ngangau coronavirus, mo i tō mena ni kua lata i alo tōru ki tause, ke puipui aki alo tōru ki tō loto kaina, he mga hoko mai e ngangau, si whakamolemori ke he hoko atu ke lata me tō whakaakoanga ia, ke moa fuki alo tōru e tō puhala ke puipui aki alo tōru tō mga whaua. Haka mga honai, tunga ni hatu tōru hai kua hātaki mai toi e tō eke kafo, ke he World Health Organization, ko aiti lata tō tōru he mga honei ke whakaako tō tangata, ke airiu tō ke whingita, ke whakawharewe atu ka, ke tangata ka hoko mai ke whakalere. Si ai mea ke whuki tō ke tālo whalima whuki, ka whakamahania tō tōru, ke whakaonga ni he turi lima, po ke hui, po ke alo no ni he lima,
ki lunga kai ai tau tā lofa, ai mai ke whuke te tō whingita ka kano, koe moko mai ke uta viko he tau lima. Mo e lali whuke te tō ki whakaako te whanau, holo holo whamita ki tau lima, mo e lali te tō ke ua amo e tau mata, he ha mga aho ni he aho. Haka e whamaine tō ka haka, pe lole ni, ko tuku te le me ka uloa, po ke tūtala ni me ka pisinga se o si whata whuke mata. Te koe mga nei la te tō mne ke whakaako ni tō ke pui a ke a tō tangate motu whuki. Koe tuanga ha Niue, ko e motu whakamua he lalolangi ke whakahingoa ai ko e Dark Sky Nation. Ko amana ki ai ke eke mō taha puhala ke maua tupe ai e tau pisinisi he motu mo atu ke lo tōlu he whahe whanonga vēwa ne whakahingoa whakapalangi ai ko e Astro-Tourism. Koe tuanga nei ha Niue, ko talia mo e whakamoli ki ai e matakau ne whakahingoa ko International Dark Sky Association. Ko whakamoli ai lau tōlu e mitaki he motu ko Niue, he kisia maali e tau whitū he pō. Koe mana ia he ne mahuinga lahi e tau ngahua he whahi whenonga vēwa ke mga aho nei ke whakaohohoi e tau tangata whenonga vēwa mai ki Niue ke o mai ke onono ke he tau whitū. Pihia he talahau he ulu whakatonu he whahinga hua ko Felicity Boland. Pihia ia ko e ua lai mta patu ngahua, taha ko e talahauanga ko e motu ko Niue ko e lata ai mo tau whitū he lalolangi, mo e taha ke lewe ki atu mo e mailonga e kikila he tau whitū nei. Whakahoko e taha tau seanga ki he pō whaiumu kua mole ki he whane tolo he aonga tokolunga ki he whakawhiawhia ai mo i tau tangata he motu ha koe lakanga fō nei. Koe ka mata ai mai he maanga ko mutalau ke hoko atu ai ke maanga ko hakupu he whahiuta he motu e tau seanga nei ke kisia mitaki tau whitū he pō. Pe he whoki e takitaki ulu whakatonu he pataanga whainga hua tā langa mo e leweki koloa ko Andre Siohane, he lahi e whiawhia mo e langmatai atu he whainga hua haana ke he me kau whakalataha ke he tau seanga nei he whakatuwhono. Talahau whoki a Felicity Boland, kua whitāni he whakaako e whalo tau tangata he motu, ke eke ai mō tau pisinisi whenonga vēwa ke whakamahani ke he tau puhala fō nei. Ke eke whoki alo tōlu mō tau tangata ne whahingoa ai ko e tau Dark Sky Ambassadors. Whalu alo tōlu ko whitāni he whakatū e tau pisinisi fō nei ke he tau maanga. Ko e tau whakaholoanga nei ne ka mata ai he tau pāpālangi mai he motu nā ko New Zealandi, ko Richard mō Jendi Somerville Ryan. Kumikumi ai a laua mo e tuku atu e tuhi ale ha Niue, ke eke ai a Niue mō Dark Sky Sanctuary. Ko laua whoki ne tuhi atu e tuhi ale ke eke a Great Barrier Island mō Dark Sky Sanctuary. Pehe ai a Somerville Ryan, ko e kamataanga he taunga hua nei, liliu atu ke tau uawhi me hongfulu mawalu ne ka mata whakamua ai mo i taha matakau tose he ofisa te nāta whanonga vēwa, ha koe manako ke tūmau ki kisia tau whetū kua ki kila ke he pō i Niue. Tau se whoke lau tōlu tau se anga nei ke aua whai mōli la lahi ke whalawe atu ke he ki kila anga he tau whetū. Kua lata ke whamalolo e tau tangata Niue ke mai ki lau tōlu ke leweki mo e pui e tau kolonga tufungasia ke he moana. Pihia e whalo tau manatu he tau pulotu ko hahoko mai ke he motu ke lata ai mo e tau whakatutalaanga ko tau se ai mo e matakau tūmua ki whanua ke he uluulu he whaitaupu e kua mali. Ko e tau manatu nei, kua whakise ai lau tōlu e tau tangata he motu ne kua watu ai ke taha whanoanga ne whahoko ai ke he whale tali whanoanga sinik matawai he whaitaupu kua mali. Pehe e taha ofisa ngahua mai he matakau SPC ko Watisoni Lalavanua, ko e hahoko mai he matakau hala tōlu ke kisia, ko e hingoa e tau ngahua he matakau tūmua ki whanua ki uluulu, mo e tau whangamena kua maeki hala tōlu he matakau SPC ke lango matai ki ai. Whalua mena kua maua mai ke he tau whanoanga, ko maeki a SPC ke lango matai ki ai, tunga e tau puhala whakailoa atu, mo e wheuta whano he tau mena iloa ke tau tangata he motu. Kua lata ke whakamahino ke he tau mena kua anga mo i mahani ki ai, ke maua mena iloa ai e tau tangata mo atu ke he tau manutahi, mo e tau koloa tufungasia ke he uluulu. Ko tau whakaholoanga nei ke lalo hifo he tau ngahua lang matai he matakau ni whakahingoa ko e Pacific European Union Maritime Partnership. Pehe ofisa ngahua ke he tau mana iloa Information and Outreach Officer ha SPC ko Celine Muron, nā kai lahi e tau whakaholoanga ke e tuwhatuwha e tau mana iloa ke he tau whakaholoanga nei, ke lata mo e tokalanga he tau tangata he motu, mo atu ke lau tōlu e tau tangata ne nonofo tata atu ke he tahi. Pehea ia mai ke he matakau SPC ke langamatai ke he tau puhala whala mo e whiuta ke he tau mana iloa, ke mai ke ai he tau tangata ke mai longa e tau whakatokatoka anga ngahua ke lata mo e tau koloa tufungasia ke he ululu mo e tau whia.
Pihia laua ko e tau whanoanga whakapā nei, mui amana ki ai ke liliu mai alo tolu i tau mga ahi mua ke kamata whakangahua e tau whakaholoanga nei. Tahai ulu maka ke whamanatua ki e whehanga ianga ha New Zealand mo tau motu e Pasifika ke he tau whilakuta ki he lalolangi, ko amana ki ai ke utake he uwhi ke he ahahong whumavalu he mahina apelila. Ko tō tause ai e tause anga nei ke tā pāka i Wellington i ne whaingoa ai ko Pukeahu National War Memorial. Ne whaingoa ai e maka nei ko e the Pacific Islands War Memorial ko e whakamailonga ke he whakawhikawhituianga mawhala mo e whekapisinga ki he motu ko New Zealand mo e tau motu Pasifika mua atu ke he whamanatu e tau momui he tau tangata Pasifika ko tukulele halau tōla tau momui ke langmatai a New Zealand ke he tau whilakuta ki whakamua ki whilakuta ki ke wāki mo e whalo tau whilakuta ki whoki ko kauwhalataha ki ai a New Zealand. Tahe se oli mufulu e tau toa mai Niue ni o atu ai ke whalakuta ki whakamua he lalolangi ke langmatai e tau lafu ke he matakau he tau koutou Maori Battalion. Ko e whakamailonga maka nei, ko e fuapule tālanga ki e apakula. Ko e fuapule, ko e taha whakamailonga kua iloa mai mahuinga ke he tau anga whakamotu e tau motu e Pasifika. Ko e whakatai ki he whakamailonga nei ne hawhangi ai he lilifu i ki pule ko Kamo Sepuloni, he whakatufono Halisilani, pia fōki e lilifu ko Fisa Pihingia, ko e hukui komisina he whakatufono Niue ke he motu ko Nisilani, he mahina o ke tapa he tau uafi me hong fulmavalu. Ko e Pacific Islands Memorial nei, ko ngahua ki ai e whahinga hua he tau tufunga whamotu ha New Zealand, whahinga hua mai tau tangata Pasifika, si pia fōki e Dakau Ministry of Foreign Affairs and Trade, langmatai ki ai e New Zealand Institute of Architects. Ko e whahi taupu kua mole nei loa ai kua mole e wakatonga laukaloa i mua ke ua ke hoko mai ki Niue, hako e tau puipuianga ke ngā ngāo COVID hong flumahiva. Ko whakamoli mai he matakau Matsons ko e mole e tonga he mga ke hoko mai ki Niue, hako a liwa tu ai ke he motu ko fisi ke tau se tau sivianga ke he ngā ngāo pikisia ko e COVID hong flumahiva ke tuko ua e tu tangata ngā hua tonga. Kumi atua BCN News ke AC ni ha Matsons he motu ko Frank and Sons mai maike ai ke moua e tali mai i a Samuel McKean he matakau ha Matsons. Pehea ia ko e kakano ne mule e wakatonga ki hoko mai ki Niue, ha ko e mga aho ne hoko atu ai ke motu ko Samoa, ne naka Italia ai he whakatufono Samoa ke whakangahua e wakatonga, ha ko e tuko ua e tangata ngahua tonga ni o mai ai he motu ko Singapore. Ko e taha motu ne kua hahai ai ngā ngāo coronavirus COVID hong flumahiva. Nā kai la katoa ia e hong flumawhai tau aho he o mai e laua mai he motu ko Singapore. Siko mina ia ne liwa atu e wakatonga ki he motu ko Fisi, ke liwa ki atu e te tangata ngahua tuko ua nei ke e moua e tau sivianga ke whahe malolo sino i Fisi. Pehea ia kua muitua ni e mtakau ha Matsons ke he tau whakatokaanga mo i tau puipuianga he whakatufono Samoa ke he ngā ngāo pikisia nei ko coronavirus COVID hong flumahiva a si liliwa tu ai ke he motu nā ko Fisi. Kua hoko atu e whakatonga ki Fisi mo i tau se i tau sivianga ke whahe malolo sino ke lata ai mo i tau tangata ngahua tonga mai he motu nā ko Singapore. Kua kisia ai nā kai moua laua ke he ngā ngāo coronavirus, si liliwa i ki ngahua, mo e maike ai e wakatonga ke hoko mai ai ki Niue he aho flei le whai taupu e kua moli. Ke whakaosea ke tau tōlua tau walatala mai a whiawhinei. Ke whamanatua ke aho he tau whiwhini he lalolangi ne whakahoko ai he matakau Chamber of Commerce taha tau seanga ke he whale tali whenonga ko Sinik Matawai he pungi whaiumu he o kio ki whai taupu e kua moli. Mō lea e tahe seo whiwhine mō lau tōlu ne tolo atu ai ke he whamanatu ai e aho he tau whiwhine he lalolangi. Kua whakakise fōki ke he taha whamatalaanga mai aho i whalu atau kumikumianga ke he taha hokotaki he matakau UNDP ne whakahingoa koe Gender Social Norms Index. Koe hokotaki maua mai ke he tau kumikumianga ke he 75 e tau motu ne nanofu ai 80% he tau tangata he lalolangi. Mai he tau hokotaki ia, kua kisia ai, koe seisei ke hingo fulu e pasene e tau tangata taane, mo e tau tangata whiwhine, ne naka i whaitua haa ke he tau malolo he tau whiwhine. Tata atu ke limo fulu e pasene he tau whiwhine, mo e tau tangata taane, ne pehe koe mua atu ni e mita ke tangata taane, ke eke mo tau e ke pule ke whakatai atu ke he tau whiwhine. Mo lea e whangu fulu e pasene ne pehe, koe mua atu e mita ke he tangata taane, ke eke mo takita ke he tau bisinisi, mo e ka pehe ngā hoa e tau pūnga hua, kua lata ni ke ange e tau pūnga hua ke tangata tāne. Ua walu e pasene i alau tōlu ne talia ke he talahauanga, kua tonuhia e tangata tāne ke keli hana hoana.
Whai whamatalaanga foki mai he taha ofisa ngahua, mai he whahe malolo sino he lalolangi World Health Organization ko min tanu wasa lene, si pia foki e takitaki he whahe pui ngā ngāo he motu ko Griselda Mokoia, hangau ia ki ngā ngāo pikisia koe coronavirus COVID hongfu mahiva. Hawhangia ai he Palestini he Chamber of Commerce ko se wheti whatiaki Adriana e aho mo pehea ia, mo oli ko mitake e tuanga he tau whiwhine he motu nei, kai ke manatu atu e tau whiwhine he whalo tau motu atu Pasifika, kua nā kai mitake halo tōlo tau momoi. Pe he whoke ia koe aho he tau whiwhine he lalolangi ke whamanatu whoki, a lau tōlo tau whiwhine ko momole atu, mo halo tōlo tau ngahua, mai halo tōlo tau mga whaoa, tau maanga, mo e motu ne whiaki mai e atu hau nei. Si pia handa tōlo tau wala tāna tutupu ke lātai mea whiawhinei, kia manuine pō nono whā.